Kei te whakanui te kura toi tū o te whaiti nui a toi i te angitu o etahi o āna tauira i tētahi whakataetai hangarau. Kei a Hinerangi Goodman, ngā whakamārama. He ao me ōna tikanga e hāngai ana ki ngā momo mā tauranga katoa o te pūtai ao, ki roto o te whirinaki, ā pēnei hoki i ēnei e kōkiri hiake nei e ngā tauira tuakana taina o te kura nei. Earthquake detector for the earthquakes that happens. They see what kind of numbers come up and show what time when that it happens. This is for the wind to measure, and this is for the rain to measure. This measures to see how fast the water's flowing and how high it raises when it rains and how low it is when it's sunny. Te kaumā iwa te kaute o ngā tauira o te kura nei. Ā he tuatahi hoki kia whaiwa atu ki ngā whakataetai āmotu, pērā mo te Bright Sparks. Nā reira ahakoa tō rātau iti, engari he kuru paunamu i roto o te ao mā tauranga tai ao. It's really good for their own knowledge because it helps them with their maths, helps them with their English, and it helps them with their science. A te tau e tū mai nei, ka hoki atua noai e nei momo mahi. It's for a scarecrow so the birds don't eat our vegetables. What will the scarecrow do? Oh, we'll put one of these in and then we'll turn it on, and then when the birds come, it'll make a noise and scare them away. Mō ēnei whakatupuranga o ngā tiwhare, tūturu nō rātau te rangatiratanga o ngā mātauranga katoa o te ao pūtai ao o Apōpō. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.